Vježba broj 10. Fe, fi, fu, qa, qu, qan, qidaran, fa inna. Dakle, u vježbi broj 10 nam dolazi jedan od jakih harfova koji se zove qaf. Pravilo je da iznad jakih harfova fethu, odnosno čitamo kao a. Pa umjesto ke izgovaramo qa ili qan, a ne ken. Qul, iza, waqabe, وقال في ليلة لقد قلا فلا فيقول قتلت بقول فأين فإذا نقر فقتل قدر باقية رفرف وقليل يلاقو وأقبل أبدا وقرآنا لتقرأ.